na piaganan tanong sa iyang toko at iyang pusa na ilay tanong agawa tanong o bitidayon tanong so paman na piaganan tanong o paman o ayat ilayan mo na ginawa tanong na bitidayon naman yan na tanda upo tiarima so iyang pusa ka tiarima so mga simbol ka sa iyong kutuhan mo. O manraya ilayan mo na paman na da mini buga ka ka kutuhan mo uli na sukya pusang ka na da mini buga ka ka mapya na sama mo to na tando kumamo ada tayo masuk ya pusang na da tayo masuk mga simbol ka sa iyong kutuhan. Isa ang gudang iman ko. Yang bertu kaya pusatan na adil mga galabak, mga swaswa ini sa pagkakutan. Na budaya panalintan sa ginuotan. Isa ini sa pagkakutan o kapusan na yang matigiran na alubiyaba. Yang moto kapamaganta sa mutawa sa kita ng pusa na isasapa ka o kapusa o baka di ipamaganta. Alhamdulillah upaman na kapakaya kaya kinakantan ko ugid na iman ko ang yakapasagtan mo kapusa na ayaw pa nila yung tanong na kailangan amitiday yung akyat pinakanakan mo. Pag-ibigyan mo po kapamaganta na suawan na ayaw inaluin yan akarata agalubak o kapamaganta na lagi o pinaka so sapo o patuka o paman may nawa sapo serta mga maranaw na adna pero na pikiran na balbal na wata ako na iya kasasabot ako sa kanyang kabalbal na pupunangan sa tao yun kasasabot ako na ayaw pupunangan na sumapamaganda kapag ka susapo o pagka mataligan di pamaganda na lagi ito ang pagkisusapo niya. Na o mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakay saan na miorder pusa siya pakapusa niya sa mga tao. Nayapit pero yan na amay ko magagawin ipamanasunod palungan na ubaad na tigyan tengkas tama sa dia umakawin. Agi ako sa mga palungan na nanayaw ng mga tao ang mag-order sa Rasulullah at tengkas sila na da-order. Yan kaya dua ang tao ang magbutang na sabab ko kaya umikiran na miyapang ilugasiran sa sinubudiran ko Rasulullah. Pagkituloy pakautaan yan sirang tengkas o kaman na tanto sirang na kiyaoran. Nakakiya ko makaumang pasusumungiran ko Rasulullah pagkituloy yan na pagkituloy ko Rasulullah. Di ko Rasulullah ano kapad na diyan na dua katawa. Natigang ko susumungiran na o sirang sa walay. Nanti dia na sumuli kasiran na pakasungan kasiran si. Kaya bawa na sumuli siran Rasulullah. Na kaya makawa siran na piyaka utuhin sila na dua kataw. Na Korean yan na inubayan yan siran sa upamaw iman ko na arimula. Na kaya pag-iubay ngira na kaya mo ta arimula na Rasulullah. Sakan wa dua kata na buangan matinya. Namarukin man na ang buangan na nakalabaga pagkakulo.
Niya apa mangilu kasiran din sa oki makang busiran. Aman sa niya makabusiran sa mga pinaning, mga gedung. Nakagya kuminto man upaman ada keguliran na miyor dia Rasulullah ke mga tawag dia na tengkas kanun. Uwid na sumana taon na ipupunong sa iran ito, ang utuwa dua kataon, pinukiran ng tuksi sa Rasulullah. Agi ang makatengkas sila, na sopa ng mga taon na nibuhay ko Rasulullah. Digira na ya Rasulullah na inuto ang utuwa dua kataon. Digira na piyakang buo ng sira na tigian. Amya berbesaluan mana tigian na upaman na opan siran. Niya kau suku sila na tigil sa sikum ya berbesaluan. Di ko mga tao ya Rasulullah na di kapsar siya na miya tipu na pusa ang po dua kataw. Di ko Rasulullah pusa siran. Umid na tanto siran miya kau sumeda sa sapu ataw. Ino to nakagya pagkausiran na minder na iyang wata dua kataw na haya ini tembengiran o kapkauliran na kapamagenta na mana niyan na ini so siran na tibura sodula sa sapu ataw na piyaking buah pengiran na tingin yun isarap ayan ko po kapamagenta na upama na pagkakan na kaso sapu o tao alinggan di pamagenta. Nah, biar dia berpuas dah tolingan na, udi na tolaya, agak pakai daun na upikikan na pakamay daun na bangagena. Na may kasapo atau na pagka. So sabu tanaman, amaratanan kapiaki genukan na kapuso. Na ilain tanaman ginawatan. Aminin ito pamana kaya genukan o di mamagenta. Kaso kapag maganda ang kakupikan na pag-meron na kebinasan yan so pamaw melolot kano na kebinasa akap melolot iyo kung siringan na kano na kebinasa akasisiringan na iyo o melayok kano na kebinasa akap lalayok iyo sabab sa kiyan mo po kapag maganda. Nah yang kesabutan ona suka pamaganta na binasa o kapulingan na binasa o kapulugama kadi magugama na kadi tamaganta ka na kebinasa bo yang butuh kapamagugama na kati agawa ngaya kapunay ka na madakalamanay kakagyo paman adil makasorga nanduman ikaw pagkasorga ka alam so kapamaganta sa diyan mo to apa ikaw o kapakasugatan. So ayah mapiyaro nakagi-ini sa parang o kapusa na midenda yung tamang au paman nakiagunukan adita ng mga pumaganta so palitan. Ikadua ini sa par o kapusa nakapamaninta. Someran namanya mada ulama tatri na tamang watak yan na niya diisinta. Si karoman yan na niya diisinta. Na surah-suruhan na tiyan na la'anallahu man la'ana walidayhi. Bimur kaanu Allah sutaw. Ipupumaninta yan sudua aloksia. Bemor kana tibu Rasulullah sotau bemor kanu Allah sotau itu pemaninta yang solok siapa yang nabusina yang ini seorang sahabat Rasulullah dikira ya Rasulullah ba'adu bisa tahu itu pemaninta yang solok siang Ibu Rasulullah adu. Idira dia na piamanintaan kaso isataw na ayadinka di kasintaan na sorosa.
kau paman nagosta jika di mamanita na lagi o aya jika di kasintaan na soloska na perlu tu amin benoi amara takai adat koloska kaya gina di pamanita kaya gina di pamanita kasusya tau na yakya sintaan katibura solora na soloska nalaman amarata i adat koloksian na pedanan sa inali rasul amaran semua pakasol tayo amarata adat koloksian nelen yuman tu agarata kia mutaka pamanita so kali gitu na inisa parutia pusatano na miana gidatano inakulitan di pusa ubaga di mga pamanita so kailangan na imam na midudayuro ka amya pakadaan mo ulaula agya mo po ang pamanita kaya pagkakontrahar na solusya ikatlo ini sapar o kapusa ulaula nagyan mo to sutik tan mga pakatipwa ubang kamatipo sa pagkita kasi sa hadith na lamuan makatipo na keswero ng utwa paman na galabukyan keswero paman na sekanyan ikebinasan mo ituwagi mo Allah. So panandilan tamo uba din paman mati po ka lagi ka manusia kapedanan sa ini sapar o kapusa na kailangan amilin din yung kagnan amya pakada sa ginawa pa ini sapar o kapusa na al-kadri kapamagahan paman na marata o kapusa so kapamalan kaso-kaso na tigil na iya kumul kadi panang gila inyo so kapamagakan fa innal kadiba yahdi ilal fujur amata na tigurasola so kapamagakan nadikan yan di mampunan na o kandusa wa innal fujura yahdi ilan na nasukan busa najikan yang dimampunan o pumapakanaran so ayam mananya nagyan ko to kapamagakan napay tao o kandusa na pedanan o paman ng bigamentano sa ginawatan mo ang tuna iman to amiyay puso kapusa miditayon ka upaman na ini kabulga ubagan di mga pamagakan na suka pamagakan na upaman na ipun o ginawang ka na marata ubagan di pamagakan lagi rapi magagalan ka ginawang ka na liali mo ka at ikurasulong na ginawang ka liali mo ka so karuman ka marata ubagan di pamagakan sumangawata ka, marataw ba naging pamagakan ayang pensusala ka ugiran paman o ayang karata ugiran na isa na susala ka ugiran na 10 karatay niya kaysa na adna seringan Rasulullah na somyong giran agi ang mga umakiran na suluban na tiyaluan yan suwata yan na kita-kita Bitiro yan na baling kaatigian kakataya sumita ka. Kayo man buto Rasulullah. Bitiro yan ubabay. Tigyan na amay kumakaw maawata ka na. At natibuli ikaw na kita. Anatibubabay ang uway. Natibura Rasulullah uway ka ugat tibuli ikaw. Napiyamaga ka na nakaswata. Nadi ka pa. So apia suata na marataw ba di pamagakali kakagi paman na umang ka di mamagakan na pagkakaran ka o kadudusa
Nasabi sa kapagaraning kako kalubusa, nakapagaraning kako kapakanaraka. So yito ikarata uto ulaw na adyan ko kapamarakan. Ikalima, apiagin na tano o kapusa. Nagyan mo ta tibura sodola asahan. Paman na yang ta apakin bubuma, tiga di makin bubulu, o mga pagdaling ka, tiga di makin bulu di karungan ka, tiga di makin bulu o mga sharingan ka, tiga di makin bulu o mga lolot ka, namarataan. Aal na gawi aso Allah na perelaan niya sa mga orep niya. Kung na Peter Rasul al-Nay Allah niya perelaan. Ayamiatir Rasulullah na dua kali perilaan Allah. Dia bertua ibu pernah bertanya su Allah. Aku dia bertu adik makin bubu bubu. So dia rata-rata aku laula so kapakin bubu boy. Dia na napiaki guna na kapusa kailangan. May puso kapusa na midulin na agad. Ikan ini siapa o kapusa. Nah dia berpertian na satan na apa narutal. Uli na upama na sukatero rin kasamarata o pedekal. Sego mga sohbat dia kaisa na sohali. Agito so tiada yung commander o mga sohbat. Niya kau mau nagyan ka iya mama. Itu yan natigyan na simpulan mo, natigyan niyan itiruan sa marata. Aya pitiro mo kali, natigyan na pamanaginan natigyan na fundirian na. Jadi orang tapon ni rapun na pun sabuan, mga rekod ha. Gina nanti dia na fundirian na penuh niya, na penuh-penuhan niya dulu. Paman na kenapa ayat ini repelayu kali, na bagiara rangitan kakak pitiro no mama asipulano, na jika niya di paman na paman tuh sama rata. So ayat repelayu no kali, na kenapa niya kira rangitan. Diginan lagi, dia bukan yang mana. Wah. Ada pernah isa mama. Nasimuan mau isa mama, tinggi nasimuan na kanya itirman sa dia dan dia. Gumin dia orang tua mama. Artinya nama mata lagi artinya orang syaitan. Nadir damiatonya nasuhu salah aurat. Pamana emang dia lagi yang kayak dia pakau mengharapkan, nah susu kau syaitan, so yang tak bisa ginonya, itu mana sifat mana sobat, upama umatero, asipulan, nah jika nian diiteruan sama rata, nah so mana sobat, nah kirang permasaan ubesiran kararang ini, kakak dia pamana. Atau niran ore pelai pamana roni pelai ka lagi itu na dia dua kan amal dosa dia berdoa dia kadi terus sama rata dan yang mana Abu Bakar yang beliau ada nak yang tangannya na mama inangin na Abu Bakar na penutup kawas aku mana sobat ya kau tahu, nak kaya lipatannya na, so dia apa ya? Pagi dia yang punya gigi untuk mama, kau tangan Abu Bakar, nah ini paman kita yang Abu Bakar, hukumian mauma, so Abu Bakar no paman, apa makai itu nya? Dia kaisa lagunya no mana? Sisiku wale Rasulullah so Abu Bakar. Na piala buku mama, agia ko
paman na makasulit sumama na yan pananarusan su Abu Bakar niyan di panurutong at pinarutan niya paman na miyangutan at tigil ng abayadi su Abu Bakar na di makaptiro na ilay no Rasulullah Oriano to na paman na piyangkiri ang Abu Bakar su Rasulullah na aalugan na singa su Rasulullah ayam niya pikiro Abu Bakar na pamanabay ni Suyo Rasulullah sa Abu Bakar ay di makaptiro na somya so Abu Bakar apian narutar niya ni mabuha po to mama so kaya panarutar niya no na miyakari mo buntal o Rasulullah taros inawaan niya sila so kaya pinular o Rasulullah na niya inanggap man po Abu Bakar kagi ako makabilag sila na kaya po tamama na Simon Abu Bakar sa Rasulullah tiginaya Rasulullah ino to upang man na isisinga ako ba kaya hindi ako pakasbag na kagi sumibag ako na miyakari mga buntan ka na inawa kami kapag di ko Rasulullah owa yang mo takap penarutan ang utua mama adiga subang na yan tigyan na misisingakan na iilay na ang sumalaikat ako mga din sa talikudan ka na ipsibulgan niya malaikat na ipsibulgan niya na tigyan na inuwa tigyan mga pamanahalugan na wasina so at tigyan so kaya sa uping ka kumama apituruan ka mambusa di mapiyak na inawa ang kau malaikat na aya sumyabi na susaitan ako makadin sa likod ka